minutes ntsena bila ora ya 12 nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mingisero wa mngana lona FM akwamkela ka nongana kwa Afrika wa vulavula kwa xila wena chicks suka studio 2 hile pulukwana nhlekani lo wa xikwembu mina ni khalanga pet matibula ni n'wana risimati wa jimo xithanga mo xingirtana wa xicecana makona la wandandadze ku njhani la ximungu la minjhani la Calcutta mikona akhensa swinene ku mingisela mngana lona FM akhomba ndlela nongana kwa Afrika wa vulavula u ta ka wena chi nhlekani lo hi vuhumelerisi bya ncindani Eric Mabasa ifamba swi nga fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu miri ku endleka yini ankomazi nto va ku kuna swikolo swi nga hahluka ku ve na mabubutsa swi tikomba timhaka leta ku cinca ka maxele leti ka tiya ti tikisela ku tshamiseka na ku tshamiseka ka swilo hi ndlela yaleyo n'wina mi tshama ku hala ka Mugulubutu miri ku endleka yini va ri va masipala wa Greater Tzaneen a va kha va hodloza yin'wana ya miako leyi nga akiwa swi nga ri nawini kambe swi tikomba ku ri na ku tshukisela na mahlo exikarhini ka vavohosi bya ka Mugulubutu na vavohosi bya ka Mhlava ku katsa na vamasipala hi ndlela leyo vamasipala wa TZN va ta va kha va bula na hina nhlekani lowu hi ntlhanu timinete ku pela awara yan'we hi ta twa kahle kahle ku endleke yini ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku matshamelo ya vanhu ma le hansi ka nxungeto swinene vanhu va le ku tikiseriweni loko swi ta ka timhaka ta matshamelo hi ndlela yaleyo swi tikomba ongeti maAfrika-Dzonga va hlupheka loko swi ta ka timhaka to tshama loko ku ka va hlupheki hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ke nako loko ku ve vanhu va xaveli switandi hi mpela loyi a nga va xavisela switandi ka ndhawu yo ka yi nga ri yona yena ke i byara byi vutihlamuleri loko vanhu va kha va dilizeriwe tiyindlu hi ndlela leyo i mhaka leyi kumbexana hi nga hetela ku hi languta hi ta twa ku va ri yini na n'we hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka yona hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi yi nge le ku yini yi nge le ku vulavuriweni ku nga mahungweni swinene nhlekani lowu i timhaka ta ku va NSFAS na vo ve ri hayikhop hi la ku sungula ku ndla swikombelo swa lava nga ta tsakela ku tirhisa NSFAS ha xawu kambe va le ku tsandzekeni ku hakelela vanhu sweswi leswaku swi twisisi ku swa ku swi ndlisa ku yini hayi no hi fanele ku hakeleriwa kahle ku fanele ku langutiwa ku machudeni i holobye wa dyondzo ta le henhla na vuleteri ku fanele ku langutiwa ku swi nge koteki ku machudeni hinkwavo va ya tiyunivhesiti hi n'wana mi nga le ku va yiseni kona loko ri ku swi nge koteki va nyikeni swin'wana va dyondza swantswa va ya ka tisita tin'wana tisita vana vo tsala vo fika va tsala tirejistara va kha va nga trainiwi nchumu manethu tin'wana tisita va nyikiwa program va ku mi ya leteriwa hi leswi na leswi mara va hetela va tikuma va ku vo sayina tirejistara va nga ri ku dyondzeni nchumu se ku yisiwa ku yini mahlweni ka xiyimo xo xolexo se hi ta twa n'we ku mi ri yini hi ndlela leyo va MKP Mkhonto we Sizwe Party ve ri hayikhom commission leyi munduku yi nga sunguli leya ya madlanga mi ta tsundzuka commission leyi nge le ku langutana na timhaka ta swihehlo swa vukungundzwani leswi ku hi vulavuriwaka ku nga swi ri koho endzeni ka timhaka ta xiyenge xa vuchuchisi hambi ku ri ndzeni ka timhaka ta maphorisa ka tika n'wina mi ri yini a hi mi twaneni hi le ka 0860002543 na vafambi makhanselara ma vandla ra African National Congress a va ri na nhlengeletano tolo na President Cyril Ramaphosa la tatwa n'wangulo wa n'wina ka yaleyo hi hafu ku bila awara ya 12 la tatwa ku mi ri yini n'wina hi mhaka yaleyo ku na swivulavulo swo tala swi nga hetelela swi huma laha van'wani va kombisa timhaka ta ku va president va fananise ku fambisiwa kahle ka timasipala na DA na ku ka ti nga fambisiwi kahle na ANC sweswo swi vitaniwa ku va lo hundzuruka va kora kaya se van'wana va nge le ku vulavuleni van'wana va ku hi sweswo kahle va vulavula ntiyiso se hi la ta twa n'we ku n'we mi ri yini hi ndlela yaleyo nomboro yale ya ndhuma ya 0860002543 hi hafu ku bila awara ya n'we hi ta va hi kha hi bula na dokodela Joe Maswanganyi dokodela Joe Maswanganyi hi ta va hi kha hi bula na vona laha va kha va hi nyika xifaniso xa ku kahle vo va ri leswi ni va voni na tolo va ri koho eka nhlengeletano leyiwani leswi swi nga vuriwa hi president na xifaniso hi ku angarhela xa leswi nga endleka siku leri kumbe tolo va tanihi African National Congress va swi teka hi tinhloriyi va ta va kha hi bula na vona eka nhlekani loyi ta bula na mbulavuleri wa masipala wa Greater Tzaneen tatana Neville Ndala hi bula na vona laha ka 10 minute ku bila awara yan'we na ya va hi nyika xifaniso xa kahle tiyindlu leti nga le ku hodloziweni i ta va mani hikokwalaho ka yini hi ndlela yeleyo twana la ni nga si teka riqingho ro sungula ka wena mingiseri va ri ku na vaaki vambirhi ne a Zambia va nga khomiwa va gweviwile va voniwe nandzu va gweviwile va ta tshama ekhotsweni ku ringana malembe mambirhi
hi swihehlo swa ku va kha va ri lava ku ringeta ku loya president wa le Zambia lowun'wana ve ri tatana Phiri wa le Zambia lowun'wana ni rivele vito ra yena kambe i tumbuluka eMozambique ve ri vakulukumba lava va kumeka va ri na mitsembyatsembyani tlhandla kambirhi na rimpfani a ni swi ti ku rimpfani ri tirhaku ri fambela matlhelo wayo loko ri se swin'wana swa timhaka leti kumixana hi nga tsakela ku twa ku n'wameriyeni mingisero wa mina na la a Malawi ve le ku hlawuleni namuntlha un'wana i ri ka mehe khalanga nhlawulo wa le Malawi wu langutiwe hi mahlongati hi khale ka mfundhisi loyi a ri kona Afrika-Dzonga ku loko ko humelela loyi a n'wi zondhaku ka lava va nga le ku phikizaneni ku va president i ta vuyisiwa Afrika-Dzonga se mina se tin'wana totoleto kambe timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wina 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela la mina na wena hi hlanganaka kona hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. aya amkeleni loyi a ri xitlhangoma inhlekani inhlekani hi loyi impela xitlhangoma mpfukile butpet hi pfukile ngobona but hi pfukile akhenza nkarhinyana hi nga vulavula leswi karhataku ni ani la ku vulavula hi abuse ya maphorisa ya ka hina hi public ya ka hina ene maphorisa ya ka hina a va swi tivi ku va ta rilela ka mani va ta rilela kwihi maphorisa ya understaffed va tsandzeke ku kacha ISF a yi tlhe yi fata so gap liya va nga yi teka va nga kachi maphorisa ka nkarhi loya yi endle ku ri lavo tala lava ha ku pension ku nga ri na ti lava va reserve that's why mi kuma recruitment policy ya vona vo jaha va endla swilo hinkwaswo why ni ku maphorisa ya hina abusive makwerhu Khoza a nga ni support-a ni matatana Mashava loko moya la parliamente lava va nga ka detectives ni nga va twela na swona phorisa rin'we ri khome over 150 dockets i ntirho wukulukumba ngopfu ku va munhu mu n'wi khoma mi teka fingerprints mu n'wi yisa court yi remindiwa endliwa yini hala tlhelo i fana a attenda ti-case tin'wana se lexi humelelaka hi lexi vanhu loko ri vo ma Friday va ri vanghani va kha va tinwela byala loko va jika va holova va na trend liya yo un'wanyana a ku ni ya khomisa un'wanyana loko a ni khomisa a ku no loko ni fanele ni drop a ni fanele ni endla mali hi loro va endla extortion va endla a yi mi tsemini kwalaha loko mi fikaka ku va endla extortion yana ni mahlweni va endla extortion against extortion hi vona hi ku luya un'wana ta fikaka heyi a hi nge ni nyika xikombiso xo tifela masite ncindani yi ku hayi khona sunduza engibihi ivi loko a ya n'wi khomisa hi ku luya un'wana a n'wi behe mpama ivi lowun'wana a vuyisela hi xibakele luya i tibyela ku luya loko a fika loko a fana a dropa case i fana a n'wi nyika mali ni vula yona public ya leya ka hina va endla sweswo leswi nga wasteful time ya maphorisa mi kuma ku tidocket teto ti fambisa sweswo hala ku na robbery in progress va ta swi attendisa ku yini ena ku na munhu la nga ku vulavuleleni phorisa rin'we on average ri khoma 150 ya tidocket that's why mi kuma crime yi ri out of hand kahle vanhu lovo ka nga ri kahle hi hina ma-South Africans hi tlhe hi vuya futhi hi complain se loko n'wina mi pfula charge yo karhi hinkwenu ma khomiwa loko khoma luya hi ta jiki khoma luya vonani wasteful expenditure yaleyo mi ta swi twa va ta ni support-a va makwerhu Khoza aka leswi ni vulavulaka hi swona ene sweswo munhu a fika ku ni pfule case ku humelele leswi se hi khoma loyi ivi hi tlhe ya khoma loyi case yi gina se yi ri withdrawn a court na NPA ya hina yaleyi ni yi tivaka ku hi swona so at the end of the day maphorisa ya overwork a ku na munhu lava hleketelaku a ku na munhu lava vulaka nchumu ene va tirha under stressful conditions loko va kha va tirha under na vona ku va affecteka miehleketweni butpet hi hina public ya South Africa a hi nyiki support ka maphorisa nemetwe bota cancer hi swona butpet inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomandela loko a vulavula hi tin'wana timhaka khale ka president wa le Zambia na yeye va le ku ringeteni kumbexana ta hetelela lahliwa Afrika-Dzonga kambe court yi bakanyela tlhelo xikombelo xa appeal xa vandyangu wa ka Lungu
khale ka president Lungu ai ya comrade Gebenga va swi vone swi nga sendeka leswi mina sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 a hi ku ti mi yingisela me ku n'wangulo wa wena u ri yini n'wana mi yingiselelo nhlekani Aye Buthet papa ndza na xikala vito la Dzanini inkompa ntombi byo maswanganiwa ta a ni kombela mi ndzitsela ye swivutiso swimbirhi xo sungula hi leswaku freedom charter ya hanya na if ya hanya hikwalaho ka yini ANC yi nga implementangi freedom charter for 30 years leswa kumbirhi hi leswaku why Great North tidepo ta yoho ti tale tibazi ta ku kala tiphasi xana hi swoho ku ma-politician ya xave timakholo ta tibazi makumu private site ra voho va xava ti-truck ku vanhu va kirata tiphasi tibazini va chela tilorini ta voho ku laha ka Great North na le Polokwane a ni ri Polokwane laha Tsandzanga mi nga vona bazi ya vuchayeka no vona tibazi ta ku kala ti-engine ta ku kala tiphasi mara tilori ta ma-politician leti rhwalaka malahla ti fambaka ti khosa mapatu ti ya ku Mozambique ti ya kwihi ta timakhopolo ti le ku tsutsumeni ti yimi laha patwini ni kombela mi vutisa ku hi tala hi swoho ku ma-politician va teka tiphati na tibazi ta mfumo va chela tilorini ta vona na ku freedom charter ya hanya ku ve n'wina mi tiva yini mi nga se tlhelela ka swa freedom charter mi vurini n'wina ku na leswi mi swi tivaka hi ku ya ku lavisisi leswi va ku karhi hi lavisisa a nga ha lavisi ho ka hi nga ri na matimba ku fika lavo va nga fika kona timakhopolo ta titiraka ti le ku tsutsumeni ta ma-politician ti rhwalaka malahla mara timakhopolo ta government ti tshamile and ma-politician ya lo wihi tibazi letiya ti chota tiphasi loko mi ya Great North va nga mi komba tiphasi ta tibazi leti va nga veka kona a ti kona se hi ta hi kombela ku nyikisa Joe Maswanga because Joe Maswangani ingaku va nga hi pfuna ku vulavula va ta va vulavula na va karhi va vulavula hi ku mfumo wo karhi va nge wu koti vanhu va tirhela va Van Wyk va Van Mani ma sweswi hari na va Van Wyk va vanhu va ntima and Van Wyk wa munhu wa mulungu u na blue card Van Wyk wa munhu wa ntima hi le ka double brew hi le ka yini ka double brew vito la Dzanini i Van Wyk wa muntima ve ri le ka ve ri Van Wyk wa mulungu i na blue card leswi swa ku loko i helela hi ntirho va ta ku nyika mali va ku leyi leya ya a wu tirhise kwihi leya ya Van Wyk wa vantima hi le ka double brook ni nge kaneti sweswo swa double brook ngopfungopfu loko kha hi languta timhaka ta vanhu lava ni nga ku na mbilu ya mina yi nga kusuhi ngopfu na swa vona hi lava va ma-security na swi tiva ku va robiwa dyambu ri lo hosi ene tikhampani to tala leti nga hakeri ku ti landzelela milawu i ta vantima a ni tivi loko ku ri ku ta ma-comrade kambe i ta vantima sweswo na swi tiva ku leti to ka ti nga hakeli to tala ti nga landzeleliku milawu ya ka leba hi leti ti rhangeriwaka hi vantima kambe hambiswiritano hi ta ku yini xikwembu xi kona un'wana mi yingiserilo nhleka Aye Buthet papa ni pfukini hi na valava hi ngo vona papa hayi pfuxe matimba lamakulu na ku hlamula leya kusuwa ka miako la ka mukhulubuti la Tsareni mani ni mi yingiserile buti okay me ni tshama ko kwala ka misava kwala Tsareni me leswi swi ni satsi swoho va ka mukhulubuti va xavisela vanhu tindhawu ku nga ri ti-custodian va nga ri va vukosi va ka misava i va vukosi mara na voho va xavisela vanhu la nge le kusuhi na voho ku na ndhawu yin'we a yi wisiwangi kwala ka mukhulubuti ya China maxele a va yi wisanga loko karhi va wisa laha a hi karhi hi vutisa sala maphorisa na van'wana va kwala va ma-security va vula ku okay loyi China maxele loyiwa a nga va a humese mali yo karhi ka misava a nga humese mali yo karhi eka masipala leswi swi nga wrong loko ku ri sweswo mpela swi endlekile leswaku vanhu community hinkwayo lava nga kuseriwa laha va se va nyikiwe chancele va humesa mali ka misava va humesa mali hala eka masipala lavo va ka misava va teka tindhawu more than 6 hectares va nyika maxaka ya voho vanhu ntsena va nga yi kumi ndhawu va nyika vanhu lava va va nyika timali ta ku tala swisiwana a swi kumi nchumu va ka misava va wrong and navo a vi na misava ko va ti-custodian just ordinary custodian
mara vanhu va disadvantagiwa vanhu lava hinkwavo va wrong ndhawu liya yi yoxe ku yo teka hi masipala yi xavisa ndhawu ya advertiser va ka misava va xavisela va xaka vo tikhonweni va ka nkuluvutu va xavisela vanhu ku durha swikele vanhu va na timhaka ta ku tala ku va fikelelaka vanhu lava vambirhi ka vona va wrong Buthet. mi fika njhani n'we hikwalaho ka ku loyi wrong loyi right mi ra vumbhoni bya swilo leswi mi swi vulavulaka mi ri ku endleka hi ni byeleni a hi sunguriseni mi ri i mani luya ka Mashele ndhawu ya yi nga khumbiwangiku china Mashele a tshwanetse a cheni na murugolodzi laha ndhawu ya a yi wisiwangi yehe i phange ku fana na vanhu lavan'wanya va nga phanga kokwalaho wa ye va nga n'wiselangi kambe mi ri lavan'wana va lo phanga vulophanga na hi chani lo phanga na yena lavan'wana va lo phanga lavan'wana va lo phanga kwata na hi chayini se swi vula ku loko ku ri ku va lo phanga va xavanga muni hi swo vula ku so va bize both sides va bize ka misava va biza ka masipala loko va ku ndhawu ya masipala va cover ka masipala loko u ri ka misava va cover ka masipala why va nga n'wiselangi yehe na ku na yehe i teke ndhawu leyi ngo i ndhawu leyi i private property ka ye a private property ka yehe va na tribalism va na favoritism to be honest va ka misava wrong ni nga vula xikombiso xikona ka misava ko le Rainbow ku na ndhawu ku ri more than 6 hectares va nyike xaka ra vona loyi nga wa family ya vona mara va koho vanhu lava nga endlaka swilo swa fanele swa ku endla swo va nga na mali ku tlula yena a va nyikiwangi va nyike xaka ra vona va rhongile va ka misava ndhawu leyi loko masipala ku yi xavisa advertiser va ka misava a va advertise va xavisa switikhonweni hi ku ya ku loko humesa mali yo karhi mali yi yisa vuhosini a yi tlheleli ndzhaku ya wrong va ka misava va ka nkuluvuta va ringeta to survive the storm of hunger loko va xeja vanhu khwalowu hinkwako ka va wrong ndhawu ko va masipala va fana advertiser Nemetwelbot. Masif. Nemetwelbot. Ni xikala vito kwana ka misava va swi kota va ni foni 051 inkomu amukele n'wana mingisirito ku ya ngula ku yini kambe swin'wana leswi a hi fanele swi tekela enhlokweni va ka hina i ku loko hi nga hi languta eka hi vulavula hi nga vulavuli hi maveriveri tanihi hi ntiyiso ane hi nga vulavuli hi maveriveri onge tintiyiso a hi tekeni n'wana mingisirito ni hleka kumbexani xin'wana lexi a xi ta koteka i ku va ka Mhlava na n'wehe loko mi tshika mi lave ku angula hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi angula ngopfungopfu loko mi hlaseriwa ku ve mi onhangi nchumu hambi ku ri n'we ka Mukgolovuti loko mi lava ku hlamula mi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula kambe hina hi lo twisisa ku swantswa hi ve lava va masipala lava ku ri voho a va rhangele mahlweni pfhumba leriya ra ku fayela la nhundzu liya miako liya ku a va faya va kha va tirhisa nawu na maendlele wahi hi swo hi lava ku ya fikelela swona nhlekani se hi yo mhaka hi ta va vitana va kota ku va va vulavula hi twa ku tlhelo ra vona ra mhaka ri fambisa ku yini kambe sweswi ni lava ku ta ka mahungu ya misava ya awara yan'we ku ya yimise ku yini na mani Nkosi na Chauke ivi kusuka kwalaho ni lava ku twa wehe mingiseri wa mina ku ri n'wangulo wa wehe wu ri yini ka timhaka leti ta mbulavulo wa president loko va kha va vulavula na makhanselara van'wana va nge hayi ongeti va kore akaya leswi hi xibolo va nge i own goal n'we mi ri yini ka mhaka yaleyo hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wehe nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kambe ke hi nga si teka riqingho roro lero ni pfumeleli ni sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we wona ya ta va ya yimise ku yini na mani Nkosi na Chauke hi ndlela leyi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana khani vutisa ku timhaka letiya ta mi nga vulavula hi toho mi ngete mi ta lava ku twa ku xiyimo xi njhani le ka timhaka ta ka Mukharhi mi fike kwihi ai ya hi ta swi vona hi ta swi vona ni rivele ya hi rivele hi ta swi vona
mi ta tsundzuka ku i muyingiseri yaloyi a nga tlhontlha timhaka leti na yena kambe hi ta lamusa hi ku hi lava ku ta twa ku kahlekahle sweswi xiyimo xi fike kwihi 0860 a hi amukeleni loyi a ri muyingiseri wo sungula hi lava ku languta timhaka leti ta mbulavulo wa president loko va kha va vulavula na makhanselara van'wani va swi vitana ti-marching orders kambe swi tikomba ongeti va loko va kha va nyika ti-marching orders xikombiso xin'wana lexi va nga xi nyika van'wani va xi langute hi tihlo rin'wana se hi lava ku ta twa lava wo sungula hi loyi nhleka ahe botpet papa botpet mi tshama mi rhuma munhu a mu oxela xifaki botpet ivi loko se xi vupfini xifaki a mi tshovela la ku sungula ku pupura ya teka hala ku nga na tindzoho leswi botpet mi ri kota ka yini sukurisani mi ri botpet mi tshama mi rhuma munhu a mu oxela xifaki botpet ivi loko xi vupfi kahle xifaki botpet a mi tshovela laha ku sungula ku pupura ya teka laha ku nga na tindzoho hi leswi humelelaka ka tikhanselara leta ANC hi va rhumile botpet ku ri heyi fambani mi ya hi tirhela ivi vona va teka leswi hi nga va rhuma swona va dyala ka kahle ivi hina va hi nyika lomu ya ka ku loko hi kha hi chengela kha ku getela namuntlha sweswi botpet va ti vulavula hi voxe ku vanhu va ANC a va le ku tirheleni ka tiko va le ku dyeleni va le ku dyeni va le ku endleni swilo swo huma ndleleni va le ku phikizaneni hi ku xava timovha ivi tiko kha ri pfumala mati tiko ri kha ri pfumala patu tiko ri kha ri pfumala swilo swo tala vana va hina va kha va pfumala na mitirho swikolo swa hina sweswiya swa ku loko va ri xikolweni va phakiwa ti-feeding botpet tiko ri le ku loveni kambe va vulavule kambe raha ta lova njhani hi ku president va vulavule na vona tolo ku vulavula leswi ya botpet ko la ku ta ku va swi vona na vona ku president i munhu u na ti-feelings na yena u na switwi se i swi twile u sabaderiwa naswona se a za phofula namuntlha sweswi botpet loko mo langutisa vana va tipolitiki mi nga kuma ku 90% ya vana van'watipolitiki va hanya kahle hi le ku dyeni ka pupura vo va dya tindzoho botpet brabisto ni vitile loko brabisto ka vulavula to ku na swihehlo leswi swi tisiwaka un'wana un'wana tipolitiki n'wana wa yena i kume kontraka na mfumo wa Gauteng ya kolomo ka 49 wa mamiliyoni ivi ya tlakuka ya ka 9 wa mamiliyoni ya tirhandi ni vula loko hi kha hi landzelerisa leswi va vulaka swona vengeri vana van'wana tipolitiki va nga va ri van'wana va lava nga le ku dyeneni kahle a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani na va swomi muhaxi mpfukeni pheko hi pfukele hi ngo vona papa epfukeni book a khensa leswiye lapi ro tshuka ka leswiya vanhu lavaya vambirhi va nga kumiwa va swi khomeni va kha va twa ku va la ku loya kulukumba hakayinde hi xilema na ripfalo na ripfalo ri koho kwalaho okay n'wana mani vo ni nghena ka timhaka ta message wa president wa tolo lowu ni nga wu yingisela ni tlhela ni wu landzelerisa ni ngeta ku dissect muhaxi na swi twa van'wani va vindlavindleka va ri president a va fane marito man'wani va nga ma vulangi swilo leswi vuriwaka context mi ni pfuna muhaxi hi hala ka ririmi ra hina ra Xitsonga context muhaxi hi ku ya hi mina nkarhi hinkwawo hi yona yi fanele ku kumeka munhu loyi a interpretaka kumbe a lava ku twisisa swo karhi i fanele a underline matwisiselo ma yena within the context ya ku a ku vulavuriwa hi yini hi nkarhi walowo president va vulavule timhaka ta ku ti-municipality ta ku tala leti ti nga hansi ka vurhangeri bya African National Congress ti kumeka auditing outcomes ta kona ti nga tshamisekangi hi yo mhaka a hetelela leti ti nga tshamiseka hi le tirhaniwaku hi DA ku na kun'wana kwala kusuhani hala hina hi nga kona va ri le Mid Valley to tala hi ti tiva ti ri kwala vo Western Cape tin'wana ta kona
a ku onheka nchumu ka ku va munhu a vulavula ntiyiso lowu nga ta kumeka wu endla leswaku vanhu va suka ka ti-position leti va nga ka tona ta ku va tigedzini va kumeka va pfula matihlo va swi vona ku leswi a hi endla swona a hi nga endli swona hi swi lava hi suka hi ringeta ku endla leswi. kambe a hi ku tisa tlhari hi tlhelo rin'wana ngopfungopfu ka valava va nge kumbe president va nga va howise kaya hi ku sweswiwani va DA va nga ndla poster va ku hayi hina hi ndle kahle swi tiyisisiwe na hi president. Okay, na ka yaleyo a ni nge yi hlamuli I want to be preemptive ku hlamula yaleyo DA yi ta endla ti-poster na yini hinkwaswo laha ni lava ku kambela kona muhaxi ku na a decorated president leyi nga tshama yi rhangela ANC va n'wi vitana kulukumba Oliver Tambo hi 1977 Angola i swi vulini swo yelana na leswi president Ramaphosa tolo va nga swi vula o ka a nga vulangi vito ra party kumbe a vula ntlawa wo karhi nkarhi lowuya a vulavula timhaka ta ku dyondzani eka nala wa n'wina loko ku ri ke ni ku na swo karhi swa nkoka leswi nala wa n'wina nga ku swi endleni a swi endla kahle dyondzani ka yena tekani leswi endlaka leswaku a humelela ku va endla kahle leswi a nga ku swi endleni and then swi kota ku va swi n'wi vuyerisa ni yo paraphrase muhaxi a ni hlayisangi swona leswi yi nga yi swona khoto liya ya kulukumba OR Tambo swo tolo loko va kha va addressiwa tikhanselara letiya ta hina ku na swilo swin'wana muhaxi ni kombela leswi ku swi vula ku na ti-characteristics ta vulidara leti OR Tambo School of Leadership yi nga va nyika tona yi nga va empowera hi tona mara hi ku ya hi mina la nga tshama kona va le ku tsandzekeni ka ku kumeka va ti-implementa loko va tirha mitirho ya vona ene a hi nge kombeteli vona ntsena hi tintiho hi kombetela na ti-official leti nga kona ka ti-municipal level na president va swi vuleni tona hi mhaka swi leswi swi katsakatsanini it's just that va khanselara vo fane leswi ku nga tihlo na tindleve ta hina loko hi ri kona lomu mugangeni leyi nga ka yona va fane va kumeka va vulavula na hina hi minkarhi hinkwayo kumbe mi nga si famba va fane va va na va mi nyika vuxokoxoko tanihi vaaki kambe mi nga si famba mi ri yini mhaka leyi ku ndliwaka mitsawu hi yona ya ku tikhanselara ta n'wehe minkarhi yin'wana ti va ti nga tivi nchumu leswi tivaka ti swi rhangisaka mahlweni i ku yimbelela mi fike njhani la ka ku yimbelela la i ntiyiso wa ku hetelela lowu ya va nga wu vula Comrade National Chair that he was brutally frank ka timhaka leswi va nga swi vutisa swona mhaka ku capacity muhaxi wa mina capacity hi loko i kha i swi kota ku va i endla swo karhi leswi fanelaka ku swi endla loko i nga ri na byona vuswikoti byebyo swi vula ku i nge swi koti ku kumeka i yisa vukorhokeri endhawini leyi nga ka yona xikombiso hi twa kha ku kota swa muganga yin'wana a swi fambeki va khanselara va tindhawu teto va kwihi ku yisa swivilelo ka lava va fanelaka ku swi yisa kona ku swi tala ta leswi swi tlheleteliwa misava swi kota ku swi fambeka hinkwaswo leswi va fanelaka swi nga matembeni ya vona swi kumeka swi kha swi endliwa hi mhaka ku va kona loko na hona ku heta muhaxi ni pfumeleleni ni vula swilo swa mune hi ku hatiso i timhaka ta nkoka wa vurhangeri khulukumba Thabo Mbeki muhaxi wa mina i vulavule swilo swa muna ku OR Tambo n'wi dyondzise swona an obligation to understand the tasks of leadership va swi tiva sweswo na va khanselara va hina the necessity never to tell lies va swi tiva sweswo na varhangeri va hina never to make false and unrealizable promises and never to say anything you never mean or believe swilo sweswo ni tshembaka swi kona ka dyondzo leyi va nga na yona ya Oliver Tambo School of Leadership mara a ve le ku swi implementeni se tolo president kambe phela vakhanselara a volowayo va suka kun'wana vakhanselara lava i vanhu lava va nga hlawuriwa hi organization se mi hlawuriwa vakhanselara tanihi organization mi tlhe mi va poyila mi hayi n'wina vo yimbelela a mi na capacity n'wina mi fike njhani
no vanhu va fanele va byeriwa mutiyiso muhaxi loko hi nga ha byelanga mutiyiso sweswi hi le ka xiyimo xin'wana vo xa ku loko vanhu va nga byeliwi mutiyiso vo twa ingaku swilo swi tshamisekile hi yo mhaka kulukumba ematashe a vule marito lama ya tolo hi mhaka ku hi le ku yeni hansi ka tinhlayo ta ku va hi vhoteliwa tanihi ANC mara vakhanselara va fanele va tirha ntirho wa vona hi yo mhaka va fanele va byeriwa mutiyiso and loko vanhu va byeriwa mutiyiso va fanele va cinca leswi swi ni tsakisaka contract on a quarterly basis after each and every 3 months va fanele va draft reports va tiyisa leyi va ndle yini leswi nga ku swinene ka muganga leyi va kumekaka va kha va hi servisa kona ku handle ka swona swi vula ku ya incompetent wo fanele yi susiwa ku ta hoxiwa wun'wana a kumeka a teka ntirho walowo ku ya mahlweni Nametwi. inkomo 0860 002 543 Dakalesi. So mixer umngana lona FM nongonoko hila. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Amkela n'wana mixer lo nhlekani. Butsat Papa. minjani na? Efokeli njani n'wana? Hayi Robert Sengwana ka Nsavulana. Enkombo. Leswi swi vonisa ku Butsat ku lantiso president ku va ku a ku na un'wana wo siva vo va chava va fanele va recall va humesa once ku loko zibula sweswe leswaku na vo se va kombisa ka se va ringetile va tsalatsala ka handle lero a va fanele va humesiwa kunene se kumbe vo chava ka kona a ka ha ri na n'wana loyi va nga tshemba yena ku a nga va sivaka leki I cini lexi xi mi fikisaka ka miehleketo yaleyo? I ku loko va ze va kombisa va tlhela va kombisa na phati ku loko ku ri ku mu vona ku va DA hi vo va tirhaka kahle ku tlula n'wina vona a va ri ku tini nkarhi lowo leha phela va ANC a va sunguli namuntlha ku tirha tirhele leswi i khale ku miyeriwini sweswi koho se va vulavula ku hayi ku mi tlula hi va swimanimani va swi vona ku loko se phela hambi loko ku ri ku i ri mutswari mara loko ku ri Kambe a hi ntiyiso. ya hambi ku ri ntiyiso Butsati mara swin'wana wa swi tumbeta mutini wa wena a wu humesa xihundla xa muti mani loko ku ri ku la mutini ku ri na chukele a wu byela tiko hey phela laha se ku na chukele se ntiyiso loko ku ri ku i ntiyiso swi vula ku va tsandzeka ku murhangeri phela loko ku ri ku i ntiyiso swi vula ku murhangeri wa tsandzeka ma swi vona se va tikombile ku kahle mina tsandzeka ku na le bolweni loko ku ri ku za coach yi vula ku mina se na dyiwa hi ku loko no tlanga fana swimanimani no se amukerini ku kahle a wu swi koti Yeah, no. Kambe van'wani veri swo tirhisa vo va ku swi tirhiseni ku hlohlotela vanhu ku va tirha va yima hi matimba va byala vutihlamuleri bya ku vona leswaku leswi va nga hlawuleriwa swona va swi landzelela. ya a hi nkarhi wa kahle ku vula sweswo Butsati ku vula loko mo ta SAC yi ze yi kombisa ku GNU loko yi vula le GNU phela va sola so a hi nkarhi wa kahle ku nga tlhe i promota DA ku yi nga na matimba hina ya hi tlula we i ri yini we i rhangelaka masiwa so swi veka ka vo hi ndlela yin'wana ya ku a ku na ku i nga rhangela tlhe kombisa kumbe loko va nga kombisanga phati mara va kombise specific ka phati ku hi leyi hi yo yi tirhaka kahle ku tlula hina loko ho landzela yona hi ndlela yin'wana va byela tiko loko a mo so kahle ni vona nga ku va matshalatshala ya vona va ringetini ku bubabuba vana se a va ha swi koti leswi swa swi endlaka because already va tshembise vanhu why va ri yini doroba leri ra smart city hi tshembise na mitirho ya ku tala a va ha vulavurisa ku lava hi va swi kotaka n'we i rhangela ku i ri yini phela donki ku boha leyi kokaka se swi vula ku hi vo vinyi va nga rhangela se a va humi Se n'wina loko a mi va na matimba la ka Nsavulani mi xirho xa branch xa vanhu. lava no aka ndhawu no a xirho kahle no va mi aka tiko nje Lera ku loko ma va xirho xa vanhu a mi ta ringanyeta ka tin'wana ta tihleketetana ku hayi kahle a hi ri kholeni president a va ha ri ka kahle a va ta va rekhodiwa sweswi a va ta va rekhodiwa sweswi kombisa phela hi kombisa ku meni tsandzekile ivi i sa mavoko ma vona xibakeleni loko boxa xibakeleni mana za hoxa thawula a swa ha na mi mina ku lwi kumbe mi swi bambetela swa tikomba ku i tsandzekile munhu wa Xikwembu wa ku kombisa ku mina sana a swi koti ma swi vona Nametwi inkomo 0860 002 543 hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na xona xi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga si hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life
i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Mzansi, n'hweti leyi ya vukorhokeri bya mfumo, Ndzawulo ya Vululami na Nhluvukiso wa Vumbiwa, kun'we na Nhlangano wa Nawu wa Afrika-Dzonga, Mpfuneto wa swa Nawu Afrika-Dzonga na vatirhisani yi mi tisela vhiki ra tiwili ta rixaka kusukela hi ti 15 ku ya ka ti 19 ta Ndzhati 2025. Wili hi yin'wana ya tinyiko letikulu leti u nga ti siyaka endzhaku. Swi tiyisekisa leswaku kaya ra wena, mali leyi u yi hlayiseke na swilo swa wena swi ya eka lava u va hlawulaka. Yi ponisa varhandziwa va wena eka ntshikelelo, ku kanetana ni ku hlwela. Hi nkarhi wa vhiki ra tiwili ta rixaka, magqwetha lama faneleke etikweni hinkwaro ma ta tsala wili ya xisekelo mahala. Hi ku olova, tisa nomboro ya wena ya pasi ra Afrika-Dzonga. Vukorhokeri byi ta kumeka etifemeni ta nawu leti nghenelaka, tikhoto, tihofisi ta master na swiendlakalo swa vaaki. Ku kuma vuxokoxoko byo tala, endzela justice.gov.za kumbe Nhlangano wa Nawu wa Afrika-Dzonga. Tiyisisa vumundzuku bya ndyangu wa wena. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM komandlela nongona ku Afrika wa vulavula. Xiberi xin'wana xa swivangelo nkulu swa madzolonga ku ya hi rimbewu i ku va vanhu va nghenelela vanhu lava nga le ku tihanyeleni hi ku rhula. Se nhlokomhaka leyi nga ta va kha hi bula yona mundzuku pfana u ri endleve u lulamisa hi ta kota ku twa ku n'wangu la wena u ri yini mundzuku yo hafa ku bela awara yan'we ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi nghenelela ka vanhu lava nga le ku hanyeleni kahle i ri wanuna i gangisa n'wansati wa un'wana n'wanuna i ri n'wansati pfumela n'wanuna wa un'wana n'wansati hikokwalaho ka yini veri swilo leswi swi hetelela amakumu ka swo a swi chayi kahle ku hetelela ku va na madzolonga kambe yaleyo ya siku rin'wana ku nga munduku yo hafa ku bela awara yan'we nhlekani wa Xikwembu. Kambe namuntlha hi le ka leyi president va vulavurile lava va nga vandla ra African National Congress va swi vitana marching orders. N'we mi ri yini n'wana mi yingiseri hi lowu nhlekani Ihlekani Botwet. papa Mina Sambu la a Soweto a no Khesega. Kheseli Sambu. Mani se leswi ni swi vona ku mina president a se ku kuma la ku nga na xihoxo xa ku ri ku onheki yini ka tiko ra hina. Hikuva lava a va ri na vona to lava makhanselara lavaya. Mina ni tirha kona kwala ka mfumo. U kuma ku hina vatirhi lava hi fanele ku hi nyika delivery hi hava switirhisiwa. Hambi mukhanselara o ta a fika va lava na vananga tsala a byela ku Sambu laha ya ku xota yini na yini ivi nguta u fika hala aka mina ni ka city power no va no le ka xikombiso u ri ka city power va hava xitirhisiwa lexi fanele ku xi ya tirha mukhanselara u ta endla yini hi ku hala ka department hi hava resources. Se na vona va halahlekile ku va hala ka vanhu va rhongo swi fana movha loko yi onhakile vo nga se swi kuma ku ri movha yi fikwihi hi ku makhanselara va byeriwa ku ri hi rila hi yini swo karhi ku fana ku wanisa va kona mina no tirhiseka haya ka yena loko a ya ka department leyi hi rilaka hi yona yi hava resources yo tirha. Se a va fanele va rhangela ti-entity leti nga kona mina na ka ti-Top Johannesburg va ya va langusa ku ri mina swona switirhisiwa hinkwaswo ku van'wana va xota na movha wo tirha. van'wana va xota na swipanelo swo ya pfala tiphayiphi loko ti ka ti pfutisa mati. A ni lo mina no vula ku ri a ni tirha kwala ka Top Johannesburg. Loko ni ka ni tirha a ri mina murhumiwa wo famba ni ya no vona ku ni xava ku vulavula tindhawu ku ni fanele ni rhumiwa ku ya vulavula na vaaki. Loko ni fika ni ku vaaki va rila hi xilo xa so. Hala ka hina a va na xona ni ngo mi nyika example yo fanele Braamfish a ku ri na tiphayiphi leti a ti endliwile a Snake Park ta ti 1500 ti tekaku mati ku vanhu va ka hlaseriwi hi mati. Mukhanselara ta ka mina ku ngeta tiphayiphi leti to fanele ti nga le ni ku leti ti lava u ya vulavula na deputy manager mi ya a Johannesburg mi ya vulavula na lava kumbe va aka kuma masipala va mi lavela kontraka leyi nga ta faka tiphayiphi. Mara a heta ku wena Sambu hi wena u ala ku ngesa tiphayiphi ni ku ni hava mina sweswo. Se mukhanselara u fanele va na tiyisi ku loko a ya ka vanhu a fika a byeriwa ku ri xo karhi u fanele ku ya ripota ku ri ni hava xilo a va na xona. Se hala ka hina vona veni u nga vuli ku ri xo karhi a hi na xona. Munhu u le ka siku na tshembo ro ri mukhanselara u yile mukhanselara kasi u yile a nga vena ka xi kuma xilo lexi xi nga ta n'wi tirhi xi lava ku xi n'wi tirhela. Hi ku swo fana na mati ku fana sweswiwani a ka Malamulele loko ku nga ta va na tindhawu leti ti popaku mali ti ta kota ku supply
ukhona la ku ri mini muakatiko le Thapelo Block D ni lava mati a Thapelo Block D mara ndhawu ya ku ri ku popiwa mati kusuka Rivubye yi ta kota mugangeni ya ka Matangi a yi se va kona xiyimo lexiya hi ya fika njhani ka ku ri hi ta phakeriwa mati Nemetwe hikuva vanhu vo tala va ha lahlekile government ya hina a yi se vona ku ri swi tirhisiwa ku yini mina ni lava ku ri ni chava ku vula ku ri mfumo wa khale a wu ri na ku tiva ku ri a xikofakofo na gandlanani ka mavambi ku na xikofakofo lexi a xi sukusa mati xi ma supply xi ma ta kwihi na kwihi mara sweswi ku hava ti-supply letiya hi swilo swa vo 1970 69 sweswi hi ta damukeka ngani a ku fanele ku na ndhawu to tala ku ya hala ka mhinga xikundu ku mati fuma a Rivubye leti ka famba ti ya ka mhinga ti ya kwihi mara a vele ku endle swi kotaka n'wina fika va ku ri hoyi a hi ngheniseni mati a dyi ku tiyitile kontraka yi fika yi gwela ku nghenisa mati ku hava thangi leri nga ta amukela mati ri ta kota ku supply Block D se ku heti kontraka leyi heta yi famba yi nga endla tinchumu ku sala ku ri magoji a Thapelo Block D Nemetwe papa imana hi twa van'wani khezi ri tlhelo rero leswaku ku nghenisiwa tiphayiphi ku ri hava 0860002543 kulo sala timineta ntsevu yiwa awara yan'we mahungu ya misava na mani kosi na tichauke nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 u nga va u kha u rhumela WhatsApp ka 0657443911 un'wana mingisirilo nhlekani Botet papa Mfukile hi pfukile ngo vona bot Mfukile man khoma le ya president mina no twa ingaku president a va yi calculate kahle to suka ku va vitane ti councilor ka meeting loya lexi xi ndlaku ku ni vula so hi ku hi protocol ya leswi a va fane va swi endlise swona nkarhi n'wana swi ta pfuna a va fane va vitane vanhu lava va report ka vona va hindisa message loya va nga hindesela va cancelara so that swi famba hi step a swi ta za swi kumeka ku i va mani va nga tirheku because hi nga rivali both ti-cancelara letiwa ti report-a ka timeyara ene timeyara na ti tha ti ya report-a ku na ti-premier hi ku ya hi ti-province se loko ku ri hi ku president hi mpela a va swi laveni ku lava ku lunghisa leswi nga onhaka a va fane va swi vehi hi ku ya hi protocol nkarhi wun'wana a swi ta lungha so swi no twa ingaku president vula ku mina se ni karhele se leswi ni nga karhala moni ni ya kombisa makarhelele ya mina aka group leyi nga ta tsandzeka ku ti hlamulela because vona ti-report loko hi ku ya hi ku understand ka mina a va ti kumi ka ti-cancelara va ti kuma kusuka ka tiministara ta vona hi ku ya hi le palamende leti tiministara ti kuma ku ti-report kusuka aka loko ku hi ti-province premier yena a nyiketaku ti-report ti ya fika ka vona loko ku ri hi ku na ti-project leti ti nga heleli mara lexi nga ku humeleleni ti-councilor ta hina ti tirha under pressure because ti lava mali ti byeliwa ku report-a leswi ka swi nga ri swona ene va ndli nga ku a va nga swi tivi president ku vele ku report-eliwa ka swilo swo ka swi nga ri swona for an example loko president vo va ta Giyani va meka sure ku siku rero mati ma huma Giyani endhawini leyi va yaka yona kumbe switarata swa khuleliwa ene va tlhela va nga vutisi ku why ku khuleliwa namuntlha ma swi vona se hi ku ya hi ku komisa loko mo languta tolo top 6 ya ANC vanharhu va tlhela va commenta no vula mukonyana ringeta ku kombisa ku ANC ku va yi nghene ka GNU swo fana na Amuba and then Gweta Mantashe a ku ti-cancelara ti nghene switulweni hikuva ti huwelela va endle yini voho loko ku ri va karhi va vona swilo leswi se swo tikomba ku i ku wa ka ANC ene loko va karhi va wa va fanele ku va na mahlalelo n'wana na n'wana loko yi wina a ta ku mina ni ringetile ku vulavula ntiyiso siku ro karhi se n'wana na n'wana vo nzama ku lava ku ta ti-clean hi ku no vula mukonyana i le ku hi kombeni ku na mina a ni nga yimangi na swona swa GNU swi voni ku swi nge hi tirheli Gwenta i ringeta ku kombisa ku loko hi hayara ti-cancelara a hi fanele hi hayare vanhu ku ya hi ku munhu u na vuswikoti na mara ve va swi tikomba va hlawule vanhu lavo ka va nga ri na swikoti hi ku ya hi leswi va vulavurisaka swona top 6 ya ANC leswi swi nga hi pfuneki nchumu tanihi tiko swo nyanya ku ya swi hi tshikelela mina a ni ta ku loko ku ri hi ku swa kotekana aka vaakatiko loko ku ri ku va karhi va yingisela i nkarhi wa ku hi swi tiva ku aka mfumo ka nkarhi wa sweswi a ka ha tirhi mhaka ya liberation movement ku tirha vukorhokeri loko vukorhokeri byi nga ri kona a hi endleli swi nga endliwa Botswana
a Botswana because liberation movement le Botswana na yona yiwile kuna yin'wana I yini swi nga hi tsandzaka South Africa ku ringeta swilo leswintshwa hi ku hi le ku swivoneni ku mfumo lowu wu tsandzekile leswi nga endla wu tsandzeka kambe mi fika njhani ka ku tsandzekile hi ku sweswiwani va ve na nhlengeletano na makhanselara ivi kusuka kwalano ku twananiwile na ku kusukisela sweswiwani ku ta va na swiviko leswi nga ta swi kha swi vula ku ta va na ku cinca loku nga tata a mi swi hleketi sweswo swi nge kotekali botbed nga swi nga ndla hi lo salela hi vo 6 months ya ka election ko va ndlela yo canvasa ku la khotisa vaakatiko ku loko ku ri hi ku ho endlisa leswi hi va lavisaka swona vaakatiko va ta vuyisa tshembo and hi ku ya mina it's too late I swilo leswi a va fanele va swi endle ku maybe loko va nghena aka theme ya vona mupresidente because sweswi ve le ku humeni and va lava ku huma va basile and na loyi a lavaka ku nghena I ringeta ku kombisa ku mele swa GNU a ni mina swona so that division leyi nga kona kumbe campaign leyi na yo a yi nga yimi na yona le ya GNU a ta kota ku supportiwa Mkonyana na Gweta Matatu wa swi lava ku va president se I ringeta ku kombisa ku yena loko o tshika a nghena ku hava khanselara leyi nga nghenaka hi ku yimisa xandla kumbe hi ku huwelela ka ti-conference u ta lava munhu loyi a nga ta kota ku accounta ka vaakatiko kumbe a karhi a yimela timhaka ta vona so it's too late a wu pfumela ku vandla leri hi rhandzaka ri nga hi susaka liberation ri hlulekile so a hi nyikeni vantshwa hi nga ha yi ku vona ku phati yo karhi mara wo va niketa lava hi vona ku nkarhi wun'wana va nga tisa ku cinca ku fana na le Botswana ku hona nghenini mfana leyi I le ku tirheni swa karhi swa tikomba ku va ya kwini a va karhi va rila the former president ya Botswana va ku hayi njhani mara I nghena munhu so I yini swi nga hi tsandzaka sweswi ku ringeta swilo swintshwa loko hi swi vone ku leswi khale swa hi tsandza yi fairile ANC for 30 years se va nge swi lunghisi 6 months hi karhi ya ka local election election ya 6 months ya ha ri kule election ka ta va na ha xava bongo delay hi ku ani hi vo va fanele va announce ku date mara hi ku ya hi leswi va endlisaka swona yi nge fiki June hi nga yangi ka election unless va lata hi pusha hi tlhela vuya futhi ka November next year ma swi vona so a hi pfumeleni ku ANC tsandzekile and ntsundzuka marito yan'wana ya nga tshama ya vula hi nkulukumba loyiwani wa mandarhela ANC a ku loko ku ri ku swi hi tsandza ku tirhela tiko a hi endleni leswa vanhu va nga endla swona mfumo lowa wa apartheid ri vanhu va ANC nemetwe mani nga ku susa matimbeni inkomo hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa na mani nkosi na tlawa ku tsundzuka ni mavonelo ya tshama ya n'we hina hi nghenehela ka mavonelo ya n'we rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani botpad na muhumelerisi Cindana ma vona president leswi va nga swi vulisa swona swo khuzela DA vanhu va DA ku vo va tirhaka va tirha fa va nga swi vulanga hamba vo swi vula va tshama na swimbilwini leswiyani hi ku loko mina ri wa ka Maswanganyi sweswiwani nge themendeli vanhu va ka Baloni va kahle ku tlava ka Maswanganyi hambi kha ni swi vona mina ni ngo phusha ka Maswanganyi ku ri va endla swilo swi va kahle hayi ku ri ni ze ni swi vula ni swi humese a ri vale n'wana a swi twa ku ri va ka Maswanganyi a va endli swona o endla swona va ka Baloyi na ha ri wa ka Maswanganyi ma vona president va ta huma ku fana na former president Jacob Zuma na swi voma ndlelo ma kona a ku ri mavonelo ma Hudson William Maswanganyi kwala Merve aye khalanga na muhumelerisi Cindana khalanga mina ni yima na vona president Ramaphosa ku ri loko mo languta ti-age report ta vula ku ri masipala ti nga under democratic alliance ti tirha kahle and then na vo varhangeri va ANC va swi tiva kahle vo tala va vo lava tshama kona hambi ku ri kwala Joburg loko mo languta Asantini aku govern ANC ti-ward councillors ta lava tshama koho ti-ANC prominent leaders etindhawu leti ku tshamaka vanhu va DA vo tala hi tshametela kona ha swi tiva and then xin'wana lexi nga vulaku hi Gwede Mantashe ku ri the only thing that they know is to sing that is true loko mo vutisa khansela ya Khonisa Chabane ku ri namuntlha agenda la vulavula hi yona khansela hi muxi lomu nga wu pasisa va ta mi byela ka va swi tivi so the only way ANC must die to save this country botpet Cyril Ramaphosa a nga ha lava ku va president vo n'wi fostela vanhu va ANC va twa ingaku hi yena a nga right for sweswi yena sweswi loko ku kumeka journalist yi n'wi vutisa ku kumbe munhu un'wana na un'wana la nga na integrity wa kwala tikweni ku wa swi lava swilo leswi na i ta yimisa mavoko ku hayi that's why se a la ta hi komba ku boli kwihi hi ku yena a nga ha ri ka swona se a ku na la nga ta n'wi vutisa hi ku a nga endli ti-interview mara Cyril
se i yimisi mavoko ka leswi sasa a hi komba ku na loko ku ri na ku bola ku boli laha Nhlekani Bootpad president u vulavule ntiyiso va nga va vanhu vona vanhu lava va n'wi sirhelelaka va nga endlangi swona i vanhu lava nga ku dyeni ka ANC se loko a vulavula ntiyiso swo boha ku va n'wi lwisa a nga zanga a endla xihoxo nkulukumba loyi u vulavule ntiyiso DA hi le ku swi voneni hi le ku fumeni kahle se ntiyiso ta tshama wu ri ntiyiso mavunwa ya tshama ya ri ya mavunwa se nge landzeleli vona ku a fanele nga swi vulanga endle kahle loko a swi vurile swin'wana swa General Mkhwanazi endle kahle loko a vurile inkomo Nhlekani Bootpad mhaka leyi ya president a nga hlangana na vakhanselara a yo pfuna nchumu vakhanselara va ANC ko ve stage a swi pfuna va pfuni nchumu vanhu va valavo at all mukhanselara wa ko loko mu n'wi rhumile mu ku fambe ka masipala loko a vuya ni nhlamulo ku na un'wana wa mukhanselara wa he hala i ri me loko ni vulavula va ri va ta ni dlaya ni ku se loko ku va u che ku dlayiwa huma u nyika van'wana xitulu vakhanselara va ANC a stage ntsena va pfuni nchumu a hi va vhoteni va hume vanhu lava karhi le ku xanisiwa he inkomu Bootpad Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Sozomisira Munghana Lonene FM 13 ntsena kuphela hora ya 13 ngana ka Africa wa vulavula ekwashela wona thi kusuka la studio 2 hile polokwane nhlekani lo wo humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula ayi kuti mingisiro me ku n'wangula wo ri yini kwalonga ko etimhaka itingani la ku bulana Dr. Joe Maswanganyi bulana bona la ka hafu kuphela hora ya n'wa nhlekani lo va hi byela ku tani African National Congress va ri yini kumixani vo va nga ta hi byela ku impela tani ANC teka xiboho xa ku hi teka goza leri kumixani kumbe president va nga swi vula ha swona kumbe leswi president va nga swi vula hi swona se ta va ka hi bula na vona hi hafu kupela wara ya 13 nhlekani lowu wa Xikwembu handle ka sweswo mingisero Munghana Lonene FM sweswi hi la ku bula na mbulavuleri wa masipala wa Tzaneen masipala wa Tzaneen ku hehliwa leswaku tolo a wu ri ku mbundumixeni ka yin'wana ya miako leyi a akiwile ka tindhawu tin'wana leti va hehlaku leswaku a ti hetelangi a ti akiwa ka ndhawu leyi a yi nga fanelangi ku va yi endla tani kambe vaaki vo va ri hina hi lo xava ndhawu liya a hi tweni kahle ku endleka yini tatana Neville Ndala va yime kulunga ku va bula na yena tatana Ndala nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani khalanga ni nhlekani sana vayingiseri va Afrika wa vulavula khensa swinene hi nyikani xifaniso ku ya hi tihlo ra n'wehe tanihi masipala ku kahle a ku endleka yini tolo aka Makhulubutu okay xo sungula maybe hi fanele hi kombisa ku leswi swi humelela tola hi swilo leswi hi tsakisaku a swi tsakisi i swilo leswi a swi fanele swi papalatiwile mara ni ta kombisa ku tolo lexi masipala wu xi endla a ku ri va ku yisa mahlweni xiboho xa court leyikulu ya Afrika-Dzonga ka division ya Limpopo kwala Polokwane lava nga nyika order ya ku hi kota ku ya susa lava va nga aka miako swi nga ri nawini eka misava ya masipala so a hi xilo lexi nga sungula tolo ni swilo leswi hi sungule na court leyi hi 2022 laha hi nga fika hi kuma order leyi a yi pfumelela ku va hi ya susa miako leyi so hi ve lembe leri nga hundza hi sungula eka xiphemu xin'wana xa ndhawu liya lava sundzukaka va ta va tsundzuka ku ri na kulukumba wun'wana khumbi rin'wana ro leho na tiyindlu timbirhi hi ve hi ti faya na tona hi teka tifense na swiyiniyini hi February lembe leri nga hundza so van'wani va vutisa va ku hawa hina hi lo pfuka hi ya fayela vanhu tiyindlu no loko vanhu va sungula ku aka lana ku va phakeriwa switendze va kombisile ku ndhawu leyi laha mi nyikaka nga na matimba ya ku mi nyika ndhawu
ya mfumo ku fanele ku landzeriwa ti-process ta swona. So lexi nga xi endla hi veka tinothisi hi ku welela leswi ku nge loud hailing, hi yisa ti-pamphlet, hi veka na board leyikulu hi kombisa ku no la a ku xavisiwa stands a ku fanele ku tshamiwa sweswi. Hi tlhela hi veka na security leri va nga va ri hlula va ri susa laha a ri tshama 24 hours. So a lupuka hi ku hava vana va suki kana tani. So tolo hi ve hi ya kwele hi ya yisa mahlweni xiboho xa kota ku va hi tolo i ku a hi fanele hi yile hi ti 21 ta August laha hi nga kuma interdict hi ti 20 va fika va ala va kombisa leswaku hina hi ya susa miako ka ndhawu ya wrong. Hi ve hi tlhelela court. So hi ti 29 ta August va basisa ndlela ku ya mahlweni na ku va hi susa miako leya. So komisa hi sungule 2022 hi helela hi kuma final court order hi 12 ka June leyi nga challengiwa hi tlhela hi wina kambe 29. So hi kota ku va hi ya va susa tolo. Loko mi sungula mi te leswi a mi swi endla mi tolo a swi mi tsakisi hikokwalaho ka yini mi swi endlile swi ka swi nga mi tsakisi? A ku ri handlela yin'wana leyi mi ta mi endlile ku fana na ku kumbexani mi ringeta ku va ku byela ku loko i tshamela swi vula ku se swi ta ndlisa leswi na leswi na leswi sweswo swa ku taniya? Xo sungula tanihileswi nga kombisa ni ku hi zame tindlela hinkwato ku kombisa vanhu ku laha a ku tshamiwi, laha u teka risk, ende vo tala va swi yingiserile va vhe va stopa ku va va xava tindhawu kumbe va aka or anything. Va tele ngopfu vanhu lava a va kume tindhawu leyi mara va yangi mahlweni. Ende history loko ho tlhela njhani ka history a ku ri na tinyimpi exikarhi ka va ka Mkhulubutu na va ka Hosi Mhlaba. So a mi kuma ku na lava xavaku hala ku va na kwetlembetana nkarhi wo leha. Hina tanihi masipala hi nghenere hi kuma a ku fanele ku xaviseriwa munhu ndhawu leyi, a ku fanele ku xaviseriwa munhu. So mara vanhu van'wani va ye mahlweni va nga yingiseli. So mara Khalanga loko ho ka hi nga susi vanhu lava fambaka va phanga tindhawu hi riska ku va hi va na vanhu lava va tekela vanhu tindhawu hi nkanu. Munhu u to fika mundzuku ka n'we Khalanga mi ri na purasi a sungula ku pandza stands a xavisa mantwisisa. Na mitwa ndlala kambe a swi sunguli mbamba yi sungurise ku yini? A swi sunguli kona kwalano a hi ndhawu yo sungula ka Greater Tzaneen leyi vanhu va ngo lo fika va tshama a hi swona? Yola i ntiyiso mara mbamba mi nga rivali ku already a ku padziwe stands. That's why mi kuma loko vanhu va ko va tshame hi stands ni le Nkongwasi ku humelele same problem. So loko ku ri na stands leswi a swi ri koho ku ve ku ya tshamiwa ku twananiwa ku lava nga na stands va nga tshama kahle, process yi ta famba so. So n'wana n'wana nga le tsina le mbamba mi ta n'wi vona i tsheme ndzeni ka muti ka jarata leyi so laha a ku nga pandziwangi stands a ku na nchumu, a ku na leswi va nga ti-environmental impact assessment, a ku na mapatu, a ku na nchumu. So a ku na map at all. And now se wu cincile ku na yin'wana va nge Splumani ya 16 of 2013 ya kombisa ku masipala hi wo wu ri one wu kota ku va wu approve ndhawu hambi va tihosi a va na matimba ya lama hi ku ya nawu lowa. Loko va lava ku sungula ndhawu va fanele va ya approvela masipala ku laha mi nga tshamisa vanhu hi ku a ni at the end of the day loko se mi lava gezi a mi hosini, loko mi lava mati a mi hosini, loko mi lava mapatu na toilet a mi hosini. So hi swin'wana nawu lowu tirhanaka ku swi lunghisa ku a ku ve na nawu na ku va na ku plana loko ku fanele ku va ku tumbuluxiwa tindhawu ta ku vanhu va tshama. Ku na mavito manharhu lama nge le ku hahindla tatana Ndlala ka Mkhulubutu ka Mhlaba ka Tzaneen ka masipala wa Tzaneen kahle hi le ka mani ndhawu leyi mi nga faya? La yi nga faya le ka masipala wa Tzaneen a ku ri na process leyi nga sungula khale ni ya ku ndhawu leyi sungula yi suka ya ka masipala. So process yeleyo yi va yi hela laha ni nga tshama kona no langutana na title deed ya leyi masipala hi yona yi nga khoma ndhawu leyi. Hi kume lexi va nge deed of donation a ni ma swi tiva ku land ya state ya mfumo wa South Africa yi kota ku donate, yi nga donatela masipala hambi ku ri n'we yi nga mi donate.
so le ndliya loko nka ni vulavula so yi wela eka mavoko ya masipala. Ni nyika ni xitori lexi xi khumbaku tatana China Mashele hikokwalaho ka yini ya vo ndhawu yi nga susiwangi kumbe yi nga fayiwangi? Tatana China Mashele i tisimbi ne leta ti nga ta ku yima wa loko endliwa ti-building ta tikereke letikulu ku laveka doesn't vulavula hi xilungu equipment ya kota ku yi susa, so from leswi ni swi tivaka ku swi ta endliwa next week ku va ku fayiwa muako lowu. TLB a yi nga ta swi kota ku tidlimbeta tinsimbi leti? Ku laveka va ri hayi yini xilungu swi ta ku swi ni balekela yi fanele ku yi xitirhisiwa ku va yi susa wisa muako lowu. Swilo leswi hinkwaswo mi nge le ku swi endleni tanihi masipala swi lava mali, mi ye khoto swi lave mali, mi lave vayimeri va nawu swi lave mali, mi lave switirhi leswi mi nga swi tirhisaka faya na lexa high caliber yinini mi xi lavaka xi nga ta ya xi ya susa le ka tatana China Mashele naswo xi lava mali. Van'wani va ta ku mi le ku endleni ka vuvekisi hi mhaka ku ndhawu liya yi na nkoka. I ncini xi endlaku ku mi ze mi karhateka ku tirhisa mali ya xitalo hi ndlela leyi tanihi masipala? Ku nga ku ri mhaka ya ku endla ku vanhu va nga phangi ndhawu kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho? Xo sungula lava xavisaka ndhawu hi fanele hi herisa swilo leswi because ku na vanhu lava fambaka va xavisa tindhawu ta vanhu swi nga ri nawini. A hi kona ntsena tindhawu leti hinkwato ku na loyi o ngo pfuka ekala na peni xikhwameni a sungula ku a phakela vanhu tindhawu a kha va hakerisa and vanhu va lava tindhawu so swi vanga problem. Xin'wana i ku nawu a wa pfumeli ku sweswi hi pfuka hi sungula hi pandza switense, ku na leswi hi fanele ku swi lawula hi swi landzelela. So loko ho ze na swero a hi nge koti ku va hi lawula nhluvuko development eka masipala wa hina hi ku un'wana na un'wana se u to pfuka xavisa tindhawu ta vanhu a endla leswi va swi rhandzaku nani. Xin'wana loko mo languta leswi ni nga swi mention swa ti-environmental impact assessment tindhawu tin'wana ta ku ama loko mo languta ku na ndhawu yin'wana loko ya Polokwane huma kwala Dzani Nsiza ya nghena Polokwane va nghena matini loko na timpfula tiyindlu ti nghena matini i mhaka swilo swa ku va nga landzelelangi milawu leyi ya ku plana. Ku na tindhawu tin'wana ti tshameki loko ti nga tshameki ti fanele ti endliwa hi ndlela leyi na leyi. Hi na swin'wana va nge i municipal planning tribunal hi yona leyi fanele ku yi pasisa ndhawu yin'wana na yin'wana leyi ku fanele ku tshama vanhu ende vanhu va fanele va landzelela milawu liya including vo va tihosi hambi ku ri va ka Mhlava loko va sungula ku phakela switense va yise khoto hi ku ya hi Diploma Act ya ku a mi nge phakeli misava yi nyika vanhu switende mi nga landzelanga milawu. Nawu wu ri ndhawu yin'wana na yin'wana loko yi va yi hluvukisiwa ku ya tshama vanhu whether business hinkwayo leyi nga nhansi ka yi exista kwala ka masipala yi fanele yi va yi approve hi masipala. Kambe ma swi tiva tanihi masipala ku vanhu va lava ku tshama mi endla yini? Tanihi masipala hi busy sweswi yona ndhawu leyi hi vulavulaka hi yona hi endle leswi va nge township establishment ku semekiwa ka doroba laha ku nga ta tshama vanhu. So xitepe lexi landzelaka hi leswiya swa proclamation leswi faneleke swi endliwa kwale Pitori already map u komba ku switenze swi yime njhani na hinkwaswo. Lexi loko se swi hela leswiya hi fanele ya nghenisa ti-service a ni masipala weni ndhawu vo fika va ku nghena laha ti fanele ku va na ti-storage ku va na tipipe ta mati na ku va na location ya gezi because swa gezi swa hluphanyana for example ma fanele mi apply ku Eskom yi va se va na capacity yi mani so vanhu loko se va tshamele va rivele ku va nga volophanga kumbe va tshame ngo se approviwa va ta lava gezi. So hina hi va hi swi tiva ku hawa no gezi ri nga kumeka in the next 3 years. So loko hi developer hi ka hi languta swo fana sweswo storage na toho ti na nkoka. Ku na kun'wana va nga tshama storage nge se connectiwa hikuva xavile vanhu va lava ku ya nghena mara storage se yi va problem. Va fanele va tirhisa ti-septic tanks leti na tona va nga problem ka environment. So hi leswi fanele ku swi languta cause na hina hi masipala hi fanele hi hlayisa na environment. Loko vanhu va etlela ti-toilet ta magoji ti ya thyakisa leyi va nge swa mati lama ya le hansi lama vanhu va hina va borha
ya humelela kun'wana vanhu va se va va na mavabyi na hinkwavo so swin'wana swa swilo leswi hi fanele hi swi languta loko hi karhi hi endla mara tiko tindhawu tin'wana leti hi nga busy hi ti-township establishment va pholisi va xihoko a leti tele swo hluphanyana ku mali yo endla ti-service ani ya kalanyana hi khalanga mara n'wina mi tiveka mi ri masipala lowu nga na leswi swa le mandleni a mi hlogoli ngopfu a mi fani na timasipala to tala kambe a hi languteni vanhu lava nga fayeriwa tinhundzu leti sweswiwani ma tinghena ku va tlela kwihi endzhaku loko mi fayili kumbe a mi tingheni ndhawu leyi a ku nga ri ndhawu leyi vana hi tiva ku tshama vanhu or that's why a hi nga endli a hi fire structure leswi swi nga vekiwa illegal a hi ndhawu leyi hi tivaka ku tshama vanhu se ku ta va na loyi a nga ta va ririsa kumbe va fanele va tlhelela kaya loyi a nga va xavisela a vona plan leswi swi lele ka vona laha nga va xavisela a ni a hlamusela nkarhi lowu hinkwawo ku loko mi fanele mi verify ku munhu loyi mi xavaka hi ndhawu i n'wini wa ndhawu na leswi titolovele hi tshama hi hlangana na swona vanhu va humesa timali to chavisa va xavela tindhawu masipala lowu hinkwawo mara a ni tivi ku vo chava ku loko vo va byela van'wana va ta hatla va va tekela ndhawu leyi va xava va fanele va ta verify na masipala ku i ntiyiso munhu loyi n'winyi wa ndhawu va koho lava nga ta tindhawu tin'wana ko le ka Mkhulubuto ka sayiti lerin'wana va fika va ku confirma ku no laha mi nga xava ku safe mara laha a ku xaviwa a ku safe so hi kota ku va hi advise vanhu for va ya lahlekela vanhu vanhu ku tshama ka ku phandaphandiwa so ha swi tiva ku hawa vanhu va rhandza mintirho va lava mintirho va lava ndhawu hikokwalaho vanhu vo tala va vaviseka koho hi tshama ka hi tirha hi kuma ti-complain ta swona sweswiya kahle hileswaku se hikokwalaho ka yini loko ve a hi le ka Mhlava a hi le ka Mkhulubuto hikokwalaho ka yini mi ku vitana ka Mkhulubuto no a hi le ka Mkhulubuto laha ka Mkhulubuto hala kun'wana ane opposite se ko hi le kwihi ko hala tlhelo ka opposite ka Mkhulubuto already ikhalanga hina ndhawu yin'wana nga Dan extension 2 ane na la i Dan extension mara hina hi ta vita Dan extension 3 a no ho developer range developer la kun'wana so hi ku ya hi nawu ndhawu leyi vitaniwa farm Mhlava's location number 567 ane se swi vulavula leswo phela leswo swi bayizisa ku vanhu ku va va ku a swi ri le ka Mkhulubuto ku vitaniwa ka Mkhulubuto nawu ka Mkhulubuto va ku hi le ka hina hi ku vitaniwa vito ra hina I think mhaka ku loko kusuhi na le ka Mkhulubuto loko tlula xitarata koho so obvious vanhu va zuma na kwalaho ku na n'wana nga na RDP va ri le Dan extension 2 hi ku ya nawu na vanhu va ri le ka Mkhulubuto RDP ta ka Mkhulubuto a ni mhaka ku loko kusuhi na le ka Mkhulubuto mara yeah tatana Neville Ndlala khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta khensa mina khalanga inkomo va vulavula masipala wa Greater Tzaneen vatwini maswa se mi ri yini n'wina na lava ni nga vutisa hi vona i muyingiseri a nga lo vutisa Mashele ne mina muyingiseri a nga lo vutisa a nga lo henhla ku ri ya va siyeka mani va siyeka se mahungu yo biha ya lama va nge veri va ta susa va ha rindzele swinchinana sa ni tivi ku n'we mi nga fambi ndla yini Mashele kumbexani mi ngo fa mi vona ku mi pakapaka swa n'we kahle ku ndlala ku a ni tivi ni swi tivi kumbe mi ya ku le ka masipala mi ku okay ni xavi a ni swi tivi n'we mina mi ve na nkateko nyana katsongo ku mi ta va mi swi vonile ku himpela swa hodlosiwa miako leyi kambe xiyimo xo tika swinene lexi nga koho va ka hina van'wani ve ri kumbexana swi ta pfuna ku hi nga teki na wu veka mavokweni ya hina hi nga tekateki misava hi nga te sweswo swa ku tani kambe na la nga xavisa i fane a kumeka ku n'we ya mi kha mi xavisa mali ya vanhu a mi xavisa mi kha mi tirhisa mepe wihi hi ku tatana Ndlala sweswi veri i farm swinini Mhlava se n'wina mi xavisa a mi xavisa mi kha mi tirhisa mepe wihi masvo hi ku swin'wana swa leswi fanele swi langutiwa sweswo vanhu lava nga luzekeriwa mina ni ta ringanyeta ku n'we mi nga lahlekeriwa hi nhundzu fambani ka loyi a nga mi xavisela a ya mi komba ku i tiyimisele ku ndla yini ku vuyisa mali ya n'winyi loko ku ri ku i ta tlhontlha masipala a ya tlhontlha masipala
kambe n'wina mi vuyeriwa hikuva mi onha nchumu n'wina mi lo xava mi xave ka mani ka yena loko ri va ku swi ri na ntiyiso i ta za yi wina case leyi ivi mi lava va nga onha nhundzu ya n'wina va hakela kambe mi nga zi mi kayakaya mi ku mi ya ka masipala yanani kaya loyi a nga mi xavisela hi ya mi komba ku hi meni nga ku xavisela laha se a tirhisa mepe wihi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona 30 minute ntsena ku bela awara ya 10 nongana ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi vulavurile hinkwenu vahleri va vulavurile hi vulavuleli hinkwerhu hayi va hinkwenu ne ya ni nga tshovi Xitsonga xa ka hina hi vulavuleli hinkwerhu n'wina mi vulavurile hinkwenu vahleri mi va twili va kha va vulavula sweswi i nkarhi wa ku hi twa voho vinyi va mhaka va African National Congress va hi byela ku kahle hlengeletano leyi a yi langute ku la ku fikelela yini nako yi swi fikelerile ke leswi president va nga swi vula swona ke swa ku fananisa mavandla swi va khumba njhani tani hi vandla sweswo swinharhu loko hi heta ni ta va ni tsakile ku ni vulavurile kahle na dokodela Joe Maswanganyi xirho xa huvo yo hlawuleka ya komiti ya African National Congress lava hi bulaka na vona Nhlekani lowu dokodela Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Nkomo Mnyayi Khalanga na va ingiseri va MLFM a khensa swinene dokodela loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina Nhlekani lowu a hi sunguleni kwalaha ka xikongomelo xa nhlengeletano tanihi African National Congress loko murhangeri wa n'we ku nga president Ramaphosa va teka xiboho xa ku vitana makhanselara a swi sukela kwihi nako a mi lava ku fikelela yini aka vayingiseri xikongomelo xikulukumba a ku ri ku langutisana na timhaka ta vukorhokeri aka ti-local government aka mimfumo ya mimasipala hi ku timasipala hi laha vukorhokeri byi kumekaka byi ri kona hi vulavula na tikhanselara ta hina ku ri timhaka ta mati timhaka ta gezi timhaka ta ti-storage timhaka ta mapatu ti fanele ti lunghisiwa hi ku vanhu va na swirilo leswi hi tshamaka hi kha hi swi kuma hi masiku hinkwawo so a hi lava ku tiyisisa ku ri va byeriwa ku yanani mi ya tirha ntirho lowu mi nga voteriwa wona hi vaakatiko se loko se mi ta languta nhlengeletano ku ya hi laha yi nga famba ha kona mi swi fikelerini xikulukumba Khalanga i ku nkarhi hinkwawo hambi hi le hosini ku tshama ka ku vitaniwa swivijo hosi yi ta byela malandza ya yona ku ri a hi fambiseni tiko hi ndlela leyi mara na yona hosi a yi nyiki instruction yi yingisela na vanhu ku ri mi swi vonisa ku yini leswo karhi kumbe kwalaya xivijini vanhu hi voxe va ku hosi Davezi ta aka ku fambisa tiko hi mayelana na mhaka ya so loko ho swi endlisa leswi na leswi swi nga va swi ri kahle so African National Congress a yi hambanangi na matirhele ya xintu ya ku loko mi fambisa tiko mi fane mi yingisela na vanhu lava mi nga va veka ka tikhona ta mune ta tiko ku veri yini a va ngo vitaneliwa ku ta byeriwa ntsena a va vitaniwa ku na vona va hi nyika feedback ku ri swilo swi nga lunghisiwa njhani timhaka ta vukorhokeri la tikweni hi vona ku sweswo hi swi fikelerini hi ku a ku ri na tikhanselara ta ku hindza 4,800 ku tlhela ku va na vanhu va humaka ka ti-regional executive committee na ti-PEC loko hi helerile tolo a hi fika kwala ka va ma 6,600 van'wani va ri a swi boha yini ku swi va nhlengeletano ya mixaka lowu loko ku ve tanihi vandla mina tinhlengeletano leti mi hlangananaku ku na ti-NEC meeting ku sweswo leti mi hlanganaka minkarhi yo tala hikokwalaho ka yini a swi fanele swi sindzisa leswiya swa tolo hi na tipulatifomo to tala leti hi hlanganaka ka tona Munyayi hi December hi ta va hi ri na leswi hi ngo i National General Council ku na hina maendlelo yo tala lama hi ma tirhisaka ku va hi vulavula na vanhu lava hi nga va deploya a parlamente aka ti-legislature ne le aka timasipala hi na ti-regional general council hi na ti-sub-regional council
hi na ti-branch hi na yini ANC yi na ti-level to tala ngopfu ta ku consulta hi ku loko government yi ri government ya vanhu a yi fanelanga yo nyika swileriso yi fanele yi yingisela ku na vanhu lava yi nga va deploya va swi vonisa ku yini ku na xirilo laha tikweni vanhu va rila hi vukorhokeri kun'wani ti-storage a ti tirha kahle kun'wani mati ma xota so a va vutisa ku mi rila i yini lexi xi endlaku ku vanhu va rila hi ku a ofisini ya presidente na le ofisini ya secretary general ku na vanhu ti-community ti yaku ti ya rila hi swilo swo hambanahambana so a ku nga ri nhlengeletano yo hi ya blame makhanselara hi leswi fanele ku swi va rivaleni a ku ri nhlengeletano yo makhanselara va vulavula na national executive yi kuma feedback eka makhanselara hi ndlela yaliya ku ri tiko ri ta kota ku ri ri fambisiwa kahle ku hungutiwa vusweti lebyi nga kona laha atikweni se ivi loko hlengeletano yi ta va yi herile dokodela tiko ri ku hi ku veri president wa n'wehe va fananise vandla ra African National Congress ngopfungopfu timasipala na ta vandla ra DA van'wana va nge se mi vangela valala mi fananisa na valala van'wana va ku i ntiyiso kahle tanihi vandla mbulavulo luwa mu tekisa ku yini khalanga a hi tikenisa vakulukumba loko no tala ka platform leyi ni ta sola vakulukumba swi ta va nga tin'wani timhaka hikuva lava ANC secretary general ta vanhu ku rhumanga swona lexi a hi yela ngopfu xona hina tolo a hi ya ndlala leswi va nge action plan hi leswaku kusuka sweswi ku ya a phambili hi la ku swi tirhisa ku yini action plan liya yi na tiphuphu ta ntsevu leti kombisaka ku ri xikulukumba i vukorhokeri ku nga service delivery bya mati bya storage na timhaka ta ti-pothole ya vumbirhi ku nga timhaka ta infrastructure loko yi helerile ti-building leti ti nga kona ti fanele ti hlayisiwa mali yi spendiwa hi ndlela ya kahle hambi ku ri swikolo vanhu va nga fayiteli swikolo va yiva tiglupu va yiva swilo hinkwaswo lomuya a hi hlayiseni nhundzu leyi yi kumekaka ku ri ya mfumo a hi munhu mfumo a hi presidente mfumo i vanhu i vaakatiko va lava kwalomu va kumekaka va ri kona hi tlhela hi meka sure ku tikhanselara ta hina a ti reconnect na vanhu mikhanselara a nga chavi ku ya vanhwini a endli door to door tanihiloko president va vulini ku loko phayiphi namuntlha yi bulukile vaakatiko va rila a nga heti vhiki a ha ya hala na hala i fanele a cheka ku va ka district va kwihi va ka water affairs va kwihi hi swin'wana leswi a hi langutisani na swona loko vanhu vakhegulu va rila hi ti-billing system hi nkarhi wun'wani mi kuma ku tshama mukhegulu na swihlangu mara bili ya electricity ya yula hi ku 10,000 ma swi vona swin'wana a swi tshamisekanga timhaka ta ti-indigent laha vanhu va nga tirhiku a hi endleni ku makhanselara ma tsarisa vaakatiko valava hi wona matirhelo ya kahle ya ku yisa vukorhokeri a vanhwini so leswi nga humelela swin'wana swi nga vulavuriwa khalanga hi leswi xilungu va nge ti-side show so no nghena ti-side show ni ta jila kambe vanhu vo tala va vulavula hi swona dokodela na valava va nghena kwala moyeni vo tala va vulavula hi swona van'wana va twala va khunguvanyekile van'wana va twala va yima na president kambe kumbexani n'wina ke mi ri yini n'wina mi ri makhanselara man'we ma tsandzeka loko ma fananisiwa na ma-DA mina khalanga ni tshama nga Mdavula ni tlhela ni tshama Cape Town le Cape Town leyi ni tshamaka kona leyi ni tirhelaka kona hi leswi hi xilungu ku na buku leyi ngo Tale of Two Cities ku na a city ya valungu leyi fanaka na Europe loko i langusa va Constantia va Bishop's Court tindhawu tetiya ta va Clermont na va yinini swo fana na loko u ri Europe then ku na the other city immediately loko i huma va Clermont i huma adorobeni i nghena kwalanga i nghena Gugulethu i nghena Khayelitsha hi leswiya i ta vona vusweti byin'wana byikulukumba ngopfu i ta vona ti-storage ti kha ti halaka i ta vona ku xota ka mati i ta vona mikhukhu DA lembe na lembe yi tlherisa timiliyoni leti a ti fanele ti maka tiyindlu a Cape Town hi mhaka ku a va lava ku makela vanhu va ntima tiyindlu hi ku va lava ku ri
vanhu vantima va nga vi va tele aka province liya va lava ku khipa province liya ingaku hi le Europe a swi nge koteki sweswo loko u ya a George adorobeni leriya ri humaku va PW Botha swo fana loko u ya lava nge va la Vaikamp tindhawu leti ya ku tshamaka vanhu vantima i swikwata tembe ti-informal settlement na yini loko u ya dorobeni ko fana na le Europe ni fambi tindhawu letiya hinkwato le a Western Cape ku va ni tirhela leyi so DA a ni wu voni mafumelo ya wona lama nga zaku hi ku yi fambisa ku antswa loko ma langusa sweswi a Tshwane laha ku fambisaku ANC hi ka hi pfunana na tiphati tin'wana ku na ku cinca swinene a tindhawini ta va Hammanskraal a tindhawini ta va Saulsville na tindhawu hinkwato lomuya vanhu vantima va tshamaka kona nkarhi lowu a ku ri yona DA ya leyi service delivery a yi humelela east loko mi suka laya va Mainline mi ya halaya va Mooikloof na mani loko mi ya Mooikloof mi nga ze mi hleketa ku hama ha ri South Africa mara loko mi suka Mooikloof mi ya a Hammanskraal mi vona ku hambana ngopfu so DA ya deliver mara yi delivera kwihi a valungwini va ka vona a yi deliver aka vanhu vantima mina ni na vumbhoni ni vulavula experience leyi ni hanyaka yona masiku hinkwawo loko ni kha ni tshama a Cape Town se swivulaku leswi president va nga swi vula mi ya yivela yini la mi ya yivela ku leswi vo va yi nyikaka valungu n'we mi nyika vantima hayi khalanga enga maswanga yi ri yini president ri yini laha hi vulavula ku ANC yi ri yi na action plan leyi yi lavaka ku antswisa vutomi bya vanhu ende timasipala ti fane ti nga langusi timhaka ta vukorhokeri ntsena hi mhaka ya mati na gezi a ti langusi na ku endla ikhonomi a ti tisi vuvekisi hi nga deliver mati hi deliver gezi leswiya i consumption hi leswi fanele ku swi endliwa ku munhu a hanya munhu a nge hanyi a ri hava mati munhu a nge hanyi a ri hava gezi aka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswi na youth yi nge swi koti ku hanya yi ri hava i-IT swa thekinoloji a henhla ka sweswo loko hi fanele hi tisa mintirho a hi makeni timolo hi maka ti-factory ti-industrial side letiya mi ti vona ku ti ri va kona va kwihikwihi a hi ti ndlandlamuxeni ti ya va Giyani ti ya ka Malamulele ti ya Thohoyandou ti ya kwihikwihi tindlela letiya ku ri vantshwa lava humaka a ti-TVET na tiyunivhesiti va kota ku va va ri na mintirho hi swin'wana leswi hi nga langusana ngopfu na swona a henhla ka vukorhokeri a hi endleni ku ikhonomi yi va ya xiyimo xa le henhla yi absorba youth ku ta hunguteka na vugevenga hi nga na hlanganaka na byona munyayi a hi hetiseleni dokodela ku na muyingiseri un'wana a nga vutisa kha a rila swinene i tela xihoxo swin'wana swo chavisa ngopfu kumbexani mi nga vi na nhlamulo ya swona kambe ku va mi swi twile swi ta va swi ri kahle xo sungula xivutiso xa yena i teri xana hi ku vona ka n'we tanihi ANC Freedom Charter yi le ku tirheni ke eAfrika-Dzonga xa vumbirhi i ri yena i hehla ku macomrade va xave tilori ta ti-Marco Polo se a tibazini ta ka ta Great North a Limpopo ta Marco Polo ti tshama tshovekile ku lahleka ti-parts kambe tilori ta Marco Polo ta macomrade a ti onhaki se ni ku i ringanyeta ku yini a ku ni ringanyeta ku ti-parts leti ti tekiwaku kumbe ti yiviwaku ka tibazi ti yisiwa ka tilori ta macomrade xihehlo swikulu sweswo kambe a ni la ku twa n'wehe ku tanihiloko mi twe sweswo Freedom Charter mi angula mi ku yini number one Freedom Charter yi le ku implementiweni a ho teka hi ku ni nge teki ti-clause hinkwato ta 10 a hi telangi swona namuntlha hi nga ta dya nkarhi ho vulavula hi leyi ngo the doors of learning and culture shall be open khalanga mina ni dyondza yunivhesiti hi correspondence ndzeni ta ni ta fika kwala ni nga fika kona namuntlha a ni swi kotangi ku ya a yunivhesiti mhaka ku ri a ku ri hava NSFAS loko ni pasa hi 1986 a ni admitiwini mina Teflopo ni kuma na phepha ra admission leri mara hikuva vatswari va mina va nga swi koti ku hakela mfumo walowa wu ri kona wu nga ni nyiki mali namuntlha n'wana loyi vatswari va yena va tirhaku va kumaku less than 350,000 u ya a yunivhesiti a kuma NSFAS yi n'wi hakelela tibuku yi n'wi hakelela tuition yi n'wi hakelela accommodation loko mo langusa sweswi a Giyani u ta ku TUT lembe leri taku vanhu va busy va le ku makeni na ti-building leti ti nga ta accommodate vana
ku ta hakela NSFAS ti-accommodation letiya a swi nga ri kona hi nkarhi wa apartheid ha vuli ku valungu na vanhu vantima a va nga dyondzi a tiyunivhesiti tin'we loko munhu a ri munhu wa ntima a fanele a endla engineering a vetse a fanele a sungula a kuma permission ka ministara wa mulungu yi tsala ku a nga ta a ta endla engineering ku engineering a yi nga endlisiwi a tiyunivhesiti ta vanhu vantima a endliwa ka tiyunivhesiti ta valungu ntsena swi tele leswi hi nga swi vulaka hi mathelana na dyondzo lava yi va tiphasi ta ka Great North ta mfumo muyingiseri a yi a police station a byela station commissioner ro commander a fika a va hlevela ku na vanhu lava va endla leswi vimbhoni hi leswi va ta swi tiva station commissioner ku ri ti-whistle blowers ta protectiwa a va nge vuli ku ti ku ta ripota mani va ta lavisisa na lowuya hi tindlela leti vo va nga dyondzela tona va khomiwa vanhu valava vikungundwani na vugevenga andzeni ka ANC na ndzeni ka mfumo wa ANC a swi pfumeleriwi a nga chavi ku ya a va ripota a xihundleni kwele a police station ku na ndlela leyi maphorisa va nga ta n'wi protecta hi yona a swi na ndhava na ku munhu i comrade kumbe i tirha kwihi dokodela khamba i khamba ri fanele ri khomiwa mina ni khensini nkarhi wa n'wina dokodela a khensa swinene ku dya ku engeta u khensa mina Munyayi Mkalanga a khensa sweswo mingisero Munghana Lona FM lava hi bula na vona i dokodela Joe Maswanganya va vulavula hi ku rhumiwa hi vandla ra African National Congress mbatwili va angurile a va Xitsonga a xitolokiwi se n'wemeriye ta ri teka riqingho rero na tshembisi na ndaka lexi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lona FM na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM komba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini i nkaya timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu kambe ke twana la lembe leri ka nika inikanika se hi le ka gondzo ra XMA 20 Gauteng hi na wena hi ti 19 Ndzhati 2025 Munghana Lona FM yi ta va yi ri eTUT Pretoria West Campus eka Khomanani Vatsonga Club Lodge kusuka hi awara ya 12 ni nhlekani khomandlela 3 to 6 yi ta ku haxela twi na DJ Max kunyenyuri ku ta va ku ri matutu vana va Ntabase tinqambi hi leti landzelaka Daniel Brothers Bruza the Pro Shongi Zanele Mashabani na Uncle B Munghana Lona FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 Munghana Lona FM kombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lona FM komba ndlela mingisero me inongonako walowo ntomi kha vulavula timhaka ta Mpumalanga legislature ta ka hetisela nongonako Afrika wa vulavula tweak suka kona hi Ravuntlhanu se unga kayeli unga munga ta Amerika tindhawu to tola to hayi mukhanselara wa n'wana ta va vuyini kama msitani a hi koti mingisero mena ku n'wangulo wa wena wu ri yini un'wana mingisere hi loyi inhleka Papa Mkalanga papa mina ni la ku tiva ku ri loko makhanselara ma rhambiwile ma ya nikiwa maendlelo ya mantshwa kumbe ku pfuxeta nkarhi lowu wo tala lowuwani a va nga ri na swona na a va ri hava swivono leswi na swi ngo ta swi ta langutiwa sweswiwani hi ku hi vona nga ku se ku yiwa ka ku hlawula ka nhlawulo lowu wa lembe leri taka nkarhi lowun'wana a ku ri hava mihleketo leyi na swi ngo endliwa sweswiwani kambe nkarhi lowun'wana mi vula wihi hi ku a wu ta tshama wu ri nkarhi lowun'wana a swo moni ku malembe mambirhi lama nga huma mihleketo leyi a va ri hava president yo tsundzuxa vakhanselara na ku ta fika namuntlha sweswiwani hi kona va vona mi vilerisa yini swi nga va swi lo hlwela ya swi hlweli ngopfu hi ku vanhu a va le ku hluphekeni vanhu kambe a swi antswi ku hlwela ku tlula ka swi nga ndliwi a ni xinghezi xi vulaka sweswo ku hlwela swi nga handliwi hi swin'wana swa swona a swi endliwangi hi ku ti-potholes ku ti-POP mapatu ku hava vana loko va ya xikolweni a va vuyi va tirha hi swona leswi hi nge kambe leswo a hi sunguriseni leswo mapatu ku hava mbula yini mi vula kwihi nakona ni vula ku matsundzuka ku na patu lero suka basani ku ta fika ka Mhinga
ri promise uqala so hambi wo va teka vo 6 years wona nga hoxi a ri humeleli and ku famba timovha laha va titekisi a tsutsumeni ya le kambe ro promisiwa mbula leri nga ndliwa ri nga promisiwa hi premier ankosini ni twa va kha va ku kumbexani ta byala muhumelerisi va lava va ndawulo leya kumbe MEC ni twa va ku ri nyikeriwile leriya ku ri ta ndliwa ri le ku ndliweni ri ta ndliwa na eka hantivi mani ni ta mi vutisela a ni mi twi papa ama ha ri khoma kahle riqingho mi pfa mi nga ha twala aka xikulu ma nga swi swi promise a swi humeleli a swi huma ndzi wa ritiwa tolo solani xikulu aka vulavula hi swona na jaha swi vulavula hi le ku mameni ka ritiwa na metolo papa mani twa van'wana 08600025 mongo kumbexani loko mo kuma MEC i nga ri n'wana mapatu lama ma nga vulavuriwa ku ma ta nyikeriwa a ri ha nyikeriwangi patu leri ya mongo ra kusuka reri ri le basani a ni tivi man leri ku vulavuriwaka hi rona hi ku mani swi rhandzi ngopfu swa ku va ku hi yo mhaka ndzi ni va vutisa ku loko mi ku mapatu mi vula wahi ku swi vhe swi hela swi tiveka xikan'we ku loko mi ku mapatu mi vula wahi hi ku loko wo languta vhiki leri nga hundza a ni ye Mudimuli ne hambi fambile ro hakeriwa hambi fambile ra mahala swo fana loko ya Mudimuli ku kahle matsubo se i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele swi languta ku loko hi ku mapatu hi vula kwihi hi mgqivela ni ye ka maxobye ni fambe hi lera ra gravele ro suka ka Mtititi ma ku vona lero teya hala ka miningisi ya block 2 ri khuleriwile ri famba kahle ni tlhela ni vula na tolo ni kule ku ndlweni ka mabulola ya se swi kahle ku hi swi tiva ku mapatu wahi hi ta vhe hi swi kongomisa hi ku la a hi kona ku tlula ku vulavula hi ku angarhela hi ku angarhela swi va swi nga ri kahle kambe a amukeli n'wana mingiseri loyi nhleka Naxo mkhalanga papa mina me ndlela ya mehe yi twa ku hambana na van'wana kumbe xana na hi ntolovelo wa swi kota ku loko u ri tatana u vona vana va ka khalanga va kha va tla swa kahle u byela lava wena ku valanga mi ni khomisa tingana hi ndhava n'wina mi nga ndli swo fana na van'wana vanhu hambi vana va laha ka makhelwana a ni tshami va vona va kha va dzaha fole ni dyondza ku hi leswi n'wina na ni nge dlayiwi ni dlayiwela sweswo ku ni vule sweswo aka vana va mina so hi fanele hi tlhela hi tiyisa ku president i na milenge mbirhi ku na ku yimela president ya party na ku yimela swilo swa tiko se ku na laha a vulavula timhaka ta tiko a tikweni ra hina loko mpela a horiteka ku endla service delivery yi endla ku fanele va DA va nisa swona kwalomu ya vandlaku kona hi tlhela ku hi hlawula hi ku vandla lomu ku nga valungu ntsena na hina ku fanele swilavuro swin'wana ta mi-transaction swi vula sweswi mi ni vona ku tiko leri a hi ta ri lunghile mara loko ni hetisa va leswiwani vanhu va ka hina a hi tshikeni rirhandzu ra unconditional aka vanhu hi rhandza vanhu lava nga ta hi nyika service hi tlhe hi tiyisa ku ku na vandla rin'wana a tikweni ra hina leri rhangelaka hi tatana Ramaphosa loko ku ri na xixi va xi kotaka ngopfu ku vulavula leswi va na ku canvassing loko se va ya ku vhoteni va swi kota ngopfu sweswo that's why sweswi ku ri na phende leyi va sungurile ku ndlela ku va ta kota ku kuma tivhoti endzhaku ka tivhoti ku nga vi na nchumu xa kahle tiko ra hina ri lava voter education ene Ramaphosa a vambiwi mara i to va a kha vamberiwa ntiyiso hi mavonelo ma mina ni ta nga ku swi kahle ku va a vula ku why va DA va swi kota ku aka timasipala ta vona va vana va ri na twin audit hi nga languti leswi vanhu va swi vulaka ku hambiloko va kha va fuma a Cape Town hi kuma vala ku fuma ku vantima ku karhi ku tonta solage na yena swin'wana swi vanga hi ku a ni ku hina vantima hi leswi a hi vendleke hi tindengo ku humeseke na mali yo yi ta ya lunghisa solage sa hi tikela leswi swin'wana nkarhi wun'wana kuma ku wu nghena movha wu fanele wu lunghisa moni nga vulavuli ngopfu ni nga ta vila ndzeni tikuma ku ni vona kwihi mara ni tisa ku a va onhangi ngopfu president ntiyiso ntiyiso a ni vona vanhu lava va lo tshembisiwa vanhu va byeriwile ku vutomi bya le Afrika-Dzonga mahala se mi nge va soli mi ze mi vela ku va lemekile ku vona va tolovele ku xin'wana na xin'wana va byeriwile va swi tiva ku vutomi Afrika-Dzonga i mahala wa rhurha
le a wu ti tshamele kahle ka khakhala a wu nga hakeli ti-rates ya tshama a giyani lava lavaku ti-rates mara tlhi nga hakeli ti-rates hikuva vutomi bya Afrika-Dzonga mahala ni ndle kahle ngopfu mi ni tshembise ku swin'wana leswi a ni swi navela ku swi vula ni ta swi vula ma tiva khalanga nkarhi loyi ka wona loko a compare leswi nga humelela 30 years ago hi check compare leswi nga humelela 5 years ago ha ona lexi ndlaka tikweni ra hina hi ona hi twa ingaku vutomi laha tikweni ra hina laha a ku ri apartheid ntsena hina hi hanye a Gazankulu ne a ku ri hamulungu loyi a ta fuma la a va fuma wa ku kuma va kha va fuma va nyika nawu wu endliwa va endla service ti va ti ri kona mara says loko va ku education is free a funa ku mpela is that free hi fanele hi hlamusela loko education yi ri free on condition ku wa qualify ku ya nghena a xikolweni xexelecho na xa vumbirhi wa qualify hi ku vatswari wa wena va hola mali muni masaka na vatswari van'wana va holaka mali leyi nga above threshold liya mara va ri na ti-responsibility leta ta ku a va swi koti ku yisa vana va vona ivi hi ku ti tirha kahle ngopfu hi ta hi tiva ku minkarhi yin'wana kha ku va na tihlo rin'wana hambi ri languta hala na ri nyika vana vo karhi ntsena mali lavan'wana va nga nyikiwi hina ri onha hi timhaka ta ku rhandza ku sa unlimited yimeni hi rhandza hina tanihi tiko hi tlhe hi rhandza swa kahle hi votela vanhu lava nga ta endla ku va swi kotaka ku fambisa tiko leri va kona lava swi kotaka va DA va vuriweni tolo a hi langeni vona Nimetri nongoroko ra humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula a hlangane na nongoroko lona kambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM kambe sweswi i nkarhi wa mahungu ya misava na sese Lilian Hlaban'wana daga sweswi dzuma na mina na Ike Ngoveni tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela